Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić izjavio je da će ove godine za projekte razvoja turističke infrastrukture biti izdvojeno 790 miliona dinara. On je posetom Divičibarama nedavno krenuo u obilaske glavnih turističkih centara u Srbiji sa ciljem da, kako je rekao, čuje da li postoje konkretni projekti za poboljšanje turističke infrastrukture koje bi ministarstvo, odnosno vlada, moglo da finansira ili sufinansira. Ministar Ljajić potvrđuje da je devizni priliv od turizma u prvih 10 meseci 2017. godine iznosio 971 milion evra, dodajući da nema sumnje da će devizni priliv od turizma za celu godinu dostići očekivane 1,2 milijarde evra. Mi izdvajamo minimalno, a dobit je mnogo veća, kazao Ljajić i dodao da su realne brojke mnogo bolje od iznetih, jer iznete nisu realne zato što je oko 30% siva ekonomija. On je kazao da još uvek nije ostvareno sve iz strategije u kojoj je naznačeno šta u Srbiji treba da se uradi da bi postala ozbiljna turistička destinacija. Aranđelovac i Topola su kao destinacija jedinstveni deo strategije. O projektima koji su realizovani na području opštine Aranđelovac i onima koji su u planu, a doprinose razvoju turizma, razgovarali smo sa Jelenom Milivojević, direktorkom turističke organizacije opštine Aranđelovac. Orašac, Topola, Bukovička banja svakako bi trebalo da bude važna informacija i za putnike koji putuju autoputem, a inače prema strategiji razvoja turizma ova regija Topola i Aranđelovac su u jednoj razvojnoj zoni. Da, što se tiče Aranđelovca i Topole, prepoznati su strategijom kao jedna celina. Postoji jedan niz inicijativa koji ćemo u narednom periodu uputiti. Već smo sada imali neke preliminarne razgovore što na sajmovima sa samom direktorkom turističke organizacije i jednu zaista korektnu saradnju imamo i u prethodnom periodu. Nadam se tako ćemo nastaviti u narednom, jer interes nam je isti. Interes je da objedinimo ponudu i da privučemo što veći broj gostiju, takođe da unapredimo uslove na samim lokalitetima i kažem takođe i što se tiče signalizacije i samom signalizacijom i taj deo će biti obuhvaćen kao celina. Turizam je zaista razvojna šansa i evo možda da nam kažete tokom godine mnoge organizacije, ustanove, fondovi ili republičke institucije organizuju razne seminare, obuke, strateški se opredeljuju sredstva i uopšte razvija se turizam. Da li ste vi lično i zaposleni u turističkoj organizaciji učestvovali na nekim seminarima, obukama, što za seoski turizam, što za neki spori zeleni turizam, kako ga zovu, evo nedavno Regionalna agencija za ekonomski razvoj u Kragujevcu je organizovala nekoliko radionica. Na samoj toj radionici učestvuje jedan predstavnik turističke organizacije, odnosno predstavnik upravnog odbora. Svakako mi smo se potrudili da i kao i svake godine, pa i ove godine više puta posećujemo sve zvanične obuke i seminare. Uglavnom se to ticalo što unapređenja, kažem, sadržaja i u stvari primene novog zakona o turizmu na teritoriji lokalne samouprave, ali svakako interesantno je da smo se pozabavili više seoskim turizmom. S tim u vezi došli smo i do nekih kontakata gde ćemo od januara meseca sprovesti niz radionica i taj niz radionica će se baš i biti usmereno u stvari ka većoj aktivnosti bavljanja nepoljoprivrednim delatnostima na selu i to će nam biti u fokusu pred samu turističku sezonu. Takođe, tu će postojati niz radionica i sa turističkom organizacijom Srbije, jer ćemo, kao što jesmo osnovani, ali i potruditi se da u ovoj godini prikažemo, jeste da je turistička organizacija Aranđelovca podrška svakom ugostitelju na teritoriji lokalne samouprave, što smo i pokazali u prethodnoj godini kada smo više puta i ponudili pomoć u pisanju projekata onima koji možda to ne znaju da urade i ponudili podršku u smislu kontakta da ostvare neke svoje, ali informacija da ostvare neke svoje interese iz te oblasti. Strateški svi smo za razvoj turizma. Kakav je plan? Plan za narednu godinu svakako i ono što smo predložili
lokalnoj samoupravi, ali i Skupštini, jeste podrška svim onim aktivnostima koje smo imali i tokom ove godine i prethodne, a proširena za segment jedne vodič aplikacije koja će biti jedan online vodič na više jezika na teritoriji lokalne samouprave, jer ukoliko neko nema svog vodiča, imaće tu jednu šansu da kroz aplikaciju dobije sve informacije i slikovne, ali i govorne i informacije koje će moći da pročita. Takođe, veći broj prijavljivanja turista koji smo rešili i pokušavamo da rešimo kroz jedan softver koji će biti na dobrovoljnoj bazi aktivan na teritoriji lokalne samouprave. Za uzvrat biće prepoznato od 150 ostalih booking sajtova i znači za uzvrat će dobiti jednu dobru reklamu na svim tim sajtovima. A ono što je takođe interesantno jeste, u stvari najinteresantnije biće signalizacija na teritoriji lokalne samouprave. Takođe, ne smemo da zanemarimo i ostale ustanove i lokalna samouprava koja se bavi na unapređenju infrastrukture grada, što takođe ima dobar uticaj na turizam i, kažem, poboljšanje infrastrukture svakako prikazuje jedno dobro svetlo i u stvari prikazuje da se ozbiljno radi na uređenju samog grada, prilaznih puteva koji su već uređeni, ali i sada završete glavne ulice, ja kažem i u stvari završnice jednog od ključnih projekata na teritoriji lokalne samouprave. Da, 40 miliona za glavnu Jadransku ulicu, nekoliko desetina miliona za uređenje centralnog turističkog sadržaja, složit ćete se, parka Bukovičke banje, a i konačno, nadamo se da će to biti realizovano, 30 miliona za infrastrukturu, puteve, rasvetu, uređenje vrha Bukulje, tog izletišta koje je zaista nadomak grada i za turiste veoma interesantno. Jeste, nama je posebno drago to što je turistička organizacija sama bila i inicijator 2015. godine za početak uređenja jednog neiskorišćenog lokaliteta, to je planina Bukulja. Mnogo potencijala sama ona kao pojedinac u stvari lokalitet ima i mi ćemo se potruditi da u saradnji sa lokalnom samoupravom zaista doprinesemo aktivaciji jednog dobrog lokaliteta koji, pored toga što će imati taj jedan sportsko-rekreativni sadržaj, u narednom periodu može da ima i neki niz u stvari zabavnih sadržaja koji će se više odnositi na jedan deo aktivnog odmora koji je sve aktivniji u stvari i sve primamljiviji za strani i domaći turiste. Da je turizam sve značajnija privredna grana pokazuje i to što se poslednjih nekoliko godina u Srbiji ulaže u izgradnju savremenih turističkih kapaciteta i razvoj infrastrukture, promociju destinacija. Prošle godine našu zemlju posetilo je više od 3 miliona turista, a po rečima ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Rasima Ljajića, godina iza nas bila je najuspešnija po turističkom prometu, uz očekivanje da će devizni priliv od turizma iznositi ukupno 1,2 milijarde evra. On istakao da se ove godine očekuju još bolji rezultati i devizni priliv od oko 1,4 milijarde evra, da je cilj dolazak oko 3,4 miliona turista, od kojih bi stranih bilo više od 1,6 miliona.